Tupac Shakur yapfuye ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 mu 1996 apfa afite imyaka 25. Abenshi bajya bakunda kwibaza ku kintu cyatumye apfa, cyane yuko yiciwe Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari avuye kureba umukino w'iteramakofi wa Mike Tyson. Uyu mugabo rero akaba yarapfuye nyuma yo kuraswa, hanyuma akaba yararashwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9, ariko aza kumara iminsi 6 mu bitaro, nyuma aza gupfa. Uyu mugabo wumva ko ari umugabo wamamaye cyane, agakora ibihangano bikomeye cyane, nk'urugero nk'indirimbo bita Changes yatumye yamamara cyane. Gusa uyu musore wamwishe ntabwo yigeze ajya hanze, cyane yuko na n'ubu ngubu kuba bemeza umuntu wamwishe n'ubwo ubushinjacyaha bwaje kumwemeza yuko ari uwo bita Duane Keith Davis, ariko abantu benshi bo bajya bavuga yuko hashobora kuba ari ibindi byihishe inyuma y'uru rupfu nubwo bitigeze bimenyekana. Ese wowe uyu mugabo Tupac Shakur wamumenye gute kandi ukunda iyihe ndirimbo yiwe? Twiganirire. Gitana Izo King, umwami w'ishya mu matwi yawe.